Kisau tali kiseng balang bakam pau khamat harilum khasi jantia kata ka Khasi Students Union KSU ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKGGP ka Riboy Youth Federation FKGGP bat ka Nyautrep National Youth Front HNYF kila ya khmat ban penim biang ya kamat dawa pentrai kam inner line permit ILP da ka ba kila khat da ka jingilang pad ba ya kirang ba shnong ya ka jingilang pad ba bar kirang ba shnong ki sau seng kila khat penlong ha ka artarik luber ha umsning auditorium ha ka ba kirang ba shnong na kishnong ba pher ka than umsning Riboy district kila wan shim bentan ki sau seng bala khle de u president KSU uba Lambok Star Marngar u president ka FKGGP uba Welbert Rani u president ka RBYF uba BP Thangkhe u president ka HNYF uba Sandon Bla lembat kiwe kinong yalam kila pensyai pad ba halor kete kamat bat pensyai ru bakisngo komen bawat kirang ba shnong ru ki ajing kershan la penlong ru ya kajing ether ya tai halor kete kamat sa teng hapning kinong yalam shnong bar kajing batai bania komno baki pad ba nong shong shnong ken mi syak khamat ban ajing kershan ya kete kamat badan kam ka ILP kabalong ka sti jing ya da ka judgment rew hi bro kawai Ila pensno ngala keren ya tai abun sin bunwa ngala sno numba ki ban keren bunwai ngi ba kisap akamon ki penmi pa akade kai balajian khalai tadi jom nai Desember nai no pra jom snem arthat ka kanda nagaliang jubi kurhon sau tadi kisang halam ngila shong de taka press conference thi ko no ba sallallahu ikentu ya bro kihru pomot bagi liban khot marma daga special session de dalam ba kerpang ban pas daga resolution halol ka ILP lada kimle ya kata gimban se bandai sei na yin om bagi show ada sei na yin ban tani ki ban chong ba ban pas ka resolution khat lai de jom na no pra kila snap bat kila pas ka resolution po di ba ka Andai hekti ka ju ka jamiat nagaliang duwing la karen sha baka ta resolution baka sarkar jalan ka pas kamdai ka an andai ga dai sebentar baka sarkar kaya kubur lang bagi seng halang bandawa baka terikam dia ka ILP ngam semla syong klik ni nilaya ke jingalang kita ka democratic movement jengi ku kiseng halang nak kawai ke sekar sekoi cekar lej benda jo than sawas sering than balat mo samra ban utar dan pensul kena kumat paham tolong kita ka jingalang ku wacabati ban kren ya ILP ban persyak ka sini bami jing huri murah bat cak khat jobor jomwei bukat jom KSU hakti jom dinoi ngah persyak bentur ni pun ba akhirnya ilah yero suta jo kelilun goro abang yamer sebut sudai abang itep pat phajian ni kalau terai jok kejat riu ni semutu bakari ilai posim bat ka adolai kaba kongsan kalau ni hamba dio ka chingi berjumur bat kinu sasasno halo kini pam bat kini ka benda ka berhak jagaran kita kasi kamdai than ka benda bawa mai hamba dia pensa ndai kadai ka benda ni hamba dia beliau jumur padahal kata benda beliau ni besar malam wat brand judon judon kelam kalau penduk pun pak kini bagi semula pan penting ni ke movement macam ni andai hadir ke tempat kita ni rasak ban aina ila syem jaga banjak yang sekhmat di movement banjak bersawah bagi dengkam ban pendekam ya ILP hapo coba beri terapi bro ni ya dolang ni koi kat ni nuk sama kita kan lomba kan tam sono kene kejuk bakane gayang yang keren sang ketaka klam kowen kat kenda ba tolong dulu gadai kami inti ko di China ya keren ihapanya dermas andre ini mentam dan koyo punya dermas ngakuang ba dong bangim simla ting yu tau virus ba ka pertegi ya keren mentam iya ting yu tau virus ba kum gajat bendo ya keren mentam di pau tadi kisah ban penkon yu tan dong kami di ani kan abang ipan di akhir kanun bosin kadai hapan don kejingnya kena hasurok hamadan berkontak kita
Hangi persang ban keli ban ti banyak masyarakat. Shanu kapoi kita galati jung kedua ILP. Tak resolution. Shanu kapoi kita MRC palalongan yang Islam arjan kan leu. Kepas sosi ko kepi parni ki belong kinong sunsa ki sunong detam. Aku akan keren ke bahasa belong. Kasaka gong tang syak bisa akasaka dia yang tak MRC eru. Dan syak bisa atas sekarang dia yang tak resolution juga LPU ban ngidiru penting om tangka sekarang dia kebicara yang tak MRC tak dikisi wat kajing bisa juga jelaro kadang bisa yang katakan larang ipan ikan dipersang bantun kelan nasional bersantai kadang keren lagi sini pada kisah lah tidak pedang kacing lah jilong cuman juga jadi penting lagi sini ki persang panjang dan waipat garanti kebahapannya dah dan bermat berpak yang gini kisahlah kisah yang anti bagian kunti kebabakalan lapan kaan ramai dan gile kabian yang gini yang berkeluar semua syanu kelawai jongkari berkacat untuk kelawai daya lor kata penang semua pengidon kamu yang jingin teli kejing kesur kebaskan nawai kuai unong semua ki et ki semua kita barsong kita paham jika bangin petklannya kini kasur kenang ba kita kajing dawa kajing mulut jom kajala jom khamtam jom menjadi beliau bikmi lagi bacisin kesini ke seorang